11 tau noi ho te pakeke, engari kei te whai ia i ngā tapuai o ona koroua, I tai atu rā ki Karapori I te whenua o Turkey. I should be selected because I would be honoured to represent my school at a once-in-a-lifetime opportunity. Nā nei kupu I wai Marie a Jakaya Kake te rere atu ki Karapori. So proud because I can represent my koros that have been in the war. I whai wāhi ia ki tētahi whakataetai e whakahaere ana e tōna kura, arā te kura takawaina o Avondale me te uepu o Pearl of the Islands. He whakataetai tēnei mona mokopuna o nā mema o te hokowhitu atu. Arā he tuhi I tētahi tuhingaroa e whakamārama ana he aha I kia tohua ko rātau hei haere atu. Ko tāna whakautu, he hia nōna ki te whai I nā tapuai o ona mātua tipuna. There's Moti McGregor, Tama Samuel and Whare Kake from Ngāpuhi. Why do you think your koros will be proud? Because I can just be like them. Ko te kaupapa nui o tēnei haerenga he whakanui I te rā whakamaumaharatana ki nā hoia, anō hoki he whakawhanauna atu ki te tangata whenua o reira. Can know more about their culture and their language. Koinei tāna I te rangi nei he ako I nā tikana o reira I te reo anō hoki. Merhaba, Binam Adam Jack. Hi, my name's Jack. We believe that will help young people to develop a greater appreciation and understanding of different cultures, beliefs, and great respect of Anzacs. Hei a pōpōrere atu ai ia me te rōpū ki Karapori. Rā pāre tā whai te karere.